boka mak irone mesti rumah anak drone neng bibu le drone neng juk peng jajan le drone wati batat neng pegah hai pati nan po anak drone dumpu drone wati neng pegah hani pati neng po mai tungku nyai balik anak gukan sapu gukan pun kepreh lah irone po maka ada kepoh bek bengeh-bengeh ni naladum menyomak gakai kan masa ibu malam roh kejutui le tungku iwo rumah pegah ba mak iwo pegah ba ya mak ila mak uja beli balik pakat tungku kepoh long ba kepoh baru mak sepot cile mak kalen kalemput ngekun le mak hai nu ijih kan menyegopoh le tungku hang geut tengah lapoi neraka nyamu nanu pegah malam tengah jalam tungku ni tepat dia kata nyaw kan menang kejadian. Yo ni berah mak lemah hujah libur tunggu. Pegang ya le. Tunggu poh lo mak. Gusoh lo mak. Bosoh tunggu berea. Hang hujah le lah. Nyan le mai hum ju. Oh ya apa-apa kah? Ana ke depu kah yang nak oi. Ana agam saboh nyombut hang kuyu boh hang kokok. Ya apa-apa kah? Nyan hana kata yang le babak gure pu salah hana ja je kena balik barat dari kedem pepem sampai terus kena balik mam nyorina kam pepep panan nak kata pula ja balik rok gitu lah nya nurina ka sira rok hanale ya sila rok ja apa balik kata gedang bapa balik tunggu gembo je balik hai tunggu iron be macam-macam boleh tunggu ilo kena macam-macam kan semua but iron go ben apa po ni alo ben ada di alo hanan nabi ibu iron ye hanan nabi ibu iron Hana nabi ibu ira ni buka tip malam gu pubut le gure tip malam gu perno le gure nyan putra mam dua padahal jatah perno anekan kewajiban tungku kewajiban perno anekan kewajiban terhadap gure socit ayah leyah ronyo ham rumpak pubut pakat urohek mitra rezeki le ayah ham rumpak perno anek pakat malam payah istirahat le gure hang rumpak istirahat gure hang rumpak mitra rezeki bak gu perno anek kitanya mak cakap mak ladum na gure hana grempek pajuh bu mugrib gara-gara ni katanya ilu kampung na balebut mak long sembut nyor tak anak mi tiga ga tilat tahu hana terempek pajuh bu mugrib poh 10 renbut baru pajuh bu menyobit tak pajuh bu dengan mugrib hantu tu masa na semayang jemaah balai lakun ba ni mi lu semayang kawiri jumandum ilu ku pajuh bu beuk dut kutat get tunggu menan sini rinyin datren lagi tanya Kera cuma leh. Takun. Baik kakapu. Wajah bu beu. Nyemit kelok leson lagi budroy. Gitamang tunggu lam kama, gitamang tunggu batapu gu buka yang ma. Baru gu buka kai klik sira. Gecok sudah gebuh lambu, kai tamah dua roda. Gebuh ke le nungku masabah bale kai klik. Gedebit tungku bale hai. Kang kalau ku buka hang ku gabu, wajah bu beu. Ibadah hendak mit lambat lam kelawan tunggu hingga karing kai grup lampingan nyan ban detak mam tua hek tat bat bubut ane maka baik nak detek tunggu mesti logika lam berahmat mesti terkedi anak drone bak siuro i drop le polisi tamang lam penjara wate tamang lam penjara ikak pale le hakim payah duk lam penjara selama 15 tahun. Kemudian ditawarkan tawaran ayah ironih menyoek ni penapeng 50 juta anak drone akan bebas dalam penjara lum petibit kena luar nyan wate kedengar tawaran 50 juta untuk tubuh anak dalam penjara lemak dengan ayah gua rumah gua musyawarah kira-kira tanah belang teh juta publau kira-kira tanah kereta juta sifat cok peng 50 juta tubuh anak dalam penjara petibit kena luar rela dikorbankan waro walau 50 juta anak beruh dalam penjara tapi gurei balai mam dua gurei lam kampung pat gesut anak kitanya ke lam penjara dunia paji gesut lam neraka hana ilmi agama gebi ilmi agama le gurei ituri Allah Ta'ala itu orang ta'zim ke mak itu orang ta'zim ke ayah sah ibadat mandum wab gurei dubna na tabuh yum gurei dubna na jasa gurei mah cakap jangankan 50 juta kadang peng minying anak tajuk ino najuk peng mula najuk peng mula ni no padi dia mula beri atas dengan kau
Pada dia belum? Ha? Oi tanggung lebih PCS ni nyopeng belum nah. Pada dia belum? Marbe. Waplu, le hai waplu. Bak kamu marbe dia. Waplu, naladum mengatin mak dari fong ujuk kerap taman nak ujuk peng belum? Mentebit tatungge tajuk surat-surat. Ayah, mak, tungku lagi peng belum? Peng belum bu. Hai pelestrik. Pelestrik kah hurau ke jabut penana lampu. Nama nan urung ci. Tapi ke ino mak ino gagak mendung palain lo bagai. Ino mutuah mendung. Maka mak urung silun sekalian nyan ban he gure. Maka uro raya tayujaan yang ubale, tayujaan yang batungku. Nani uja mak. Nani uja. Dengar nya. Puhe len tu. Na hana. Nani uja. Ni yu mentang. Hai lah dum no animit wa masjid animit wa melasah pegah haba mak elu mak ja ubale dak kaja aju hai mak long ja ubale kaja ju hai mak long ja ubale ba abi kaja ju hai mak ja ubale kaja ju teman hana terkah oh terkah gecok tompel lemak langiti gebuka phone dia on tertu lewat alian do 50 lewat alian deh on 20 lewat deh on 10 mantang lewat ke bawah ujung deh on 2 ribu kam cupo bak takut dompet yang kenyang kecok ngujung nyaro pasal lomplop jauh boleh nyor tak anak mit nyanumi biasa menyebab 25 puasa kak kecruh keripet kak kecruh kacang gepreh ni murid terus hendak kita yang 15 nyor tak hangga tapu mak hangga kacang lah langkih pasal iwo soh balang tunggu itarkah wai pe tapi kaino palain kaino jero-jero mandu orangnya kan dak pegah menyo perhatian tanya ke bak balebut lagi haba bono mak tithon 3 kadang gudang le tunggu untuk rapat na acara maulid na acara perlombaan gejuk surat le tunggu gejuk undangan le tunggu untuk hadiri rapat na ya hana geja hidung na balebut lima pengalaman lo pegahnya nyo yang kan pegahnya memang pengalaman. Menteri malamnya tajuknya jok mak tengah nyojok kaya. Putra tunggu undangan rapat maulid malam tengah. Oh get tunggu. Ke malam tengah tak tayang. Kalau jok undangan. Kalau tunggu. Hana terus goyah kah? Angko tunggu ke perah halung nampak jak tunggu sibuk ke. Sibuk. Tithon 3 tahun dah balik sibuk hana nampak jak. Tithon 3. Itungku inoi gampung ibale kan tithon 3 ke cuma balik. Pak kibanti tip malam ke cuma balik gepebut anu kita yang maka jasa gure mak luar biasa walaupun gure hana yum muronyo bagi tanyo walaupun gure kadang hana makna bagi tanyo pernah bak fiurona terjadi diskusi antara murid dengan guru itu yang le murid gure monye memang gurunya urang yang hebat monye memang gurenya urang yang cerdas pakan hana mandum gure je kekaya monye memang gurenya orang yang hebat pakan mandum-mandum gure hana sukses le gurenya gebi jawaban kan yang teman yang meno gejak bak tokoh muhnya nacing mu gekeun ba anu min anu ikah cing muhnyo kablo ngan harga 15 juta ikala ni min gure ilung munyo cing muhnyan jangankan 15 juta sang mu 2 ribu halum kemudian gecok mu sikilo harga 1 miliar gekeun ba anu min ne ikah muhnyo kablo 1 miliar kalian mian gure ilung munyo muhnyo lumlo munyo 1 miliar tapi cengnya hanayun pakan kataku muhnyo sikilo hai kalian tak peduk bak ceng mono ke kamu gure bah kamu gure hanayun biar kami guru menjadi timbangan asal kalian menjadi emas dan permata yang berharga dan bernilai pada suatu masa nyamban pengorbanan gure mak nyamban jasa gure demi anu getanyo tapi uronyo le getanyo jangankan tanu balah kebaikan gure malah tak caci tak hina gure urung syiklun yang lun tuan pemulia kembali pada dasar memtua tanyo uronyo tajuk anu bak pendidikan agama nah harapan mak nah tujuan tu boka mak tanyo uronyo nah anu sabah dua kan bila Allah Taala putra harapan mak ba anu nyo ba awanyo bengah nujuk jajan malam nujuk peng nublo pakaian ke anaknyo
putra harapan roh ni mak. Putra harapan roh ni ayah. Pukuh cuma sekedar peraya tubuh ane ataupun cuma sekedar persenangan ane. Oh, ataupun tak harapkan singa ane tanya raya. Wate raya ane tanya, nyor tak awaknya singa ka raya kana peng kana kerja. Wate raya awaknya puyang telakek lek tanya mak, puyang tahawa lek nyo ayah, betul le ane. Mesu mak nyan harapan tanya mesu tak pakai. Semakin anak raya laju-laju, kapasti mak draw ni Tuhan laju-laju. Semakin draw ni Tuhan laju-laju, anak semakin raya laju-laju. Terus bak masa mak, terus bak masa ayah tanya tamang rumah sakit kah sakit. Telefon anak yang tak harap bunuh. Anak mak nyosang payah ihlah rumah sakit anak mentua. Ayah nyosang payah ihlah rumah sakit anak. Anak sabah rumah sakit yang mangat mak yang mangat ayah get ayah. Anak lepeng hanai bak sal, pacit bak ruang VIP. Si malam 15 juta bak kamar yang mangat. Malam malam 2, malam leh sanghi sakit kabrat. Telepon anaknya, ayah kabrat. Wo nu siat. Anak lepeng lam seketika wo kampung. Wate anak terus kampung jak rumah sakit jak kalan mak jak kalan ayah. Ayah kata datus tika, ayah kata terbaring atas ranjang. Anu ita mau dalam mak mengkaca-kaca mata genuk kalan anu dempegah habah jile sangka patah kalam. Ija anu hidup ba oleh mak, ija anu hidup ba oleh ayah. Kubur di cilet-cilet HP gitu. Icok HP le anu cilet PE lagi. Kabeh PE petro ni nya kenyan bud. Lam hati tanya mak saahnya. Lam hati tengok ayah sayang Allah hai anu mentua. Pakan anu gadung HP anu mentua. Ada mendih kacau Al-Quran anu ka baca surah Ar-Ra'd nu nak mudah sakratul maut ayah. Ada mendih kacau Al-Quran anu mentua ka baca surah Yasin nu nak fu jenazah mak dan ayah. Maka jeut urung syiklun. Watalahi anu lam dunya gecok anu li ayah ga azan bak penyung anu. Kemudian ge kamat bak penyung anu. Pakan bermesti ayah yang azan. Pakan bermesti ayah yang kamat. Mengisyarahkan ayah, mengisyarahkan urung syiklun. Watilahi fun anak lam dunya ayah yang tukang peturi kalimat tauhid fun bak penyung anu. Gesah li ayah melalui kalimat azan. La ilaha illallah. Nyanto yang sah fun ayah. Mengisyarahkan ayah sebagaimana anu lahir lam dunya ayah yang tukang puturi kalimat tauhid fun ba anaknya juga yang akan sah bak penyung ayah, anaknya juga yang akan sah bak penyung mak. Ikhal le anak mak bekle ni fikir ke harta mak. La ilaha illallah. Harapan tanya mak ada jid yang kenyan bek go beranak. Namun apa boleh buat kenyan harapan zaman ba anak melinggai mak, melinggai ayah begitu saja. Gecok jenazah mak, gecok jenazah ayah ke puau rumah. Tenda kagak pasang li masyarakat. Tungkui imam katruh ya semano jenazah kita nyo. Purmoh tungkui imam katruh ya semano jenazah kita nyo mak. Menyuta kira-kira mak. Muthon-thon tanyo taut kalang bak badan anak kanyo mak. Muthon-thon tabuh sabun bak badan anak. Kadang tanyo mak tengah tapajuh bu. Anak itu takubah pingan bu tiaut pengong anu. Muthon-thon taut kalang bak badan anu dengan harapan ada jut mak, ada jut ayah yang ut kalang terakhir bak badan tanyo mak bego. Ada jut ayah yang play kurung bak tubuh tanyo bek kui mum. Ada jut yang semano jasad yang terakhir tanyo jenazah tanyo bego. Sojit bu anu. Menyuana yang semano, menyuana yang ut kalang hanggu tiga-tiga tak nyo maklum ya Allah. Menyuana yang semano hanggu play baga-baga tak nyo ayah long ya Allah. Namun apa boleh buat mak kenyan harapan jamun ba anu leh melinggai leh ke semano gebau samping untuk ya pekapan. Menyuta kira-kira mak ayah rung silun muthon-thon tanyo tapusuk pakaian ba anu. Muthon-thon tapi balet tubuh anu. Ija ekulatikal hetun bengah tak pakai jauro tasun. Muthon-thon tapusuk pakaian ba anu dengan harapan mak. Dengan harapan ayah ada jid yang pebalet tubuh tanyo ngan ija putih. Ada jid yang boh kapan bak tubuh tanyo bek go.
Ada jut yang top aurat terakhir tanya mak bek perumah hukum imum. So cit anak tanya sebagaimana anak tanya jamun tapi balet anak tatup aurat anaknya juga ia akan pubalet tubuh terakhir tanya. Tapi apa boleh buat kenyan harapan jamun baan leh kepekapan keputusan uyup untuk jak semayang urung kagedeng mantum untuk jak semayang jenazah jongkat lintung ke rumah saahnya ayah sipo hati mak yang han tenang sipo hati yah yang han bahagia anu yang pimpin sembahyang jenazah maah cakap wati meninggai tanyo melinggai mak lam kampung melinggai ayah lam dusun ija anu udayah tunggu nemba anu mit mudua roh ya semayang jenazah mak kamu ya semayang jenazah ayah kamu jak kamu udayah jak ya semayang jenazah kamu mau pikir terus kudih je ke makmu rupanya kon ija anu yang tuha tunggu netulong dang imum siat ke maklong nedang imum siat ke ayah long iji hoya lam perde pisang ya padahal sipo hati mak yang han bahagia anu yang dang imum. Namun apa boleh buat kenyan harapan jamun baan leh semayang gebabak kubu gebet rame-rame gebet dalam kubu leh gutup nganggap padat detik terakhir nah gepetalkin monyo anak yang petalkin hidup ba ulai jerat maan anak yang petalkin hidup ba ulai jerat ayah kalian yang ini matama andai kata truh dua roh malaikat ba'dron andai kata truh dua roh malaikat ba'dron ayah be'yon mak be'yon ayah nyan juga makhluk Allah mak menyongkutanya le malaikat nyan marrabuka so Tuhan kata nesuut mak ngelidah yang pasih nesuut ayah ngan itikut yang sahih Allahu Rabbi harapan tanyo ada ajud yang petalkin tanyo detik terakhir begop bani tapi apa boleh buat mak apa boleh buat ayah kenyan harapan jamun baan le kesemeyu katanya malam sa malam 2 malam le sampai malam 7 terus urung jak sama dia rumah katanya malamnya jak dusun je malam 2 jak dusun lain malam put jak dusun tetangga kalen mak kalen ayah watina urung jak melinggai watina urung jak sama dia bak urung melinggai yang baca doa so gop ke so ke gop aneng hoijak ulikut jak saring kopi aneng hoijak ulikut jak cang-cang kuih itanya malam salam kubu tengah berat persoalan lam kubu hana bahaya yang raya hana persoalan yang besar melainkan persoalan malam pertama alam kubu harapan kita lam dunia begop yang baca doa so anak yang baca doa monyo anak yang baca doa anak ke urung syik hana hijab doa anak ke urung syik pasti diterima oleh Allah Ta'ala wati terus tungku imum terus rambungan kita mang lam rumah gikul le anak tungku imum yang meninggai bunuh nyan maklum ku imum yang meninggai bunuh nyan ayah long ku imum malamnya lun yang baca doa ku imum drone yang aminkan masyarakat yang aminkan ibaca doa lian dengan imata ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana ya Allah yang dalam kubunya ya Allah maklun ya Allah yang dalam kubunya ayah lun ya Allah lun golom sempat lun balah jasa urung syiklun ya Allah namun urung syiklun ka awai ni tinggai lun ya Allah andai kata maklun ya Allah andai kata ayah lun ya Allah lam detiknya lam saahnya ya Allah tengah nak azab tengah nak siksa ya Allah ne peluah kubu urung syiklun ya Allah ne angkat azab urung syiklun ya Allah ne sayang degatih ke urung syiklun dua ya Allah sebagaimana urung syiklun kan sayang juga kan kasih kelum ya Allah rupanya mainan baru menyum ya Allah sangat berarti anak long nalong jabak but masalah dunia malamnya mak tanyang baro masing-masing ayah tanyang baro masing-masing ilung 12 sinya rumah ilung 8 anak agami rumah ilung le anak darai rumah tanuh belang kabeh lum publo bak lum periji ya Allah tanuh glik kabeh lum sifat bak lum senang ji harta pusaka kubah li ayah nyo kabeh mandu lum publo ya Allah andai kata sehingga bengah meninggal lun ya Allah andai kata sehingga bengah lung gucuk nyawang 5 malaikat ya Allah anak lung yang 8 ya Allah kira-kira anak lung ditim mendoa ke lung tanyang mak ba'ro masing-masing tanyang ayah ba'ro masing-masing jawaban na ba'do maah cakap mak ladom jangankan ini mendoa ke tanyo lianu jangankan ini mendoa mai semayang putra yang kata harap ronyo ba'ane putra yang kata banggakan ba'ane
kan doa yang dikirim putra Rashid, dosa yang dipelaku yang harus tak tanggung akibat kelalaian kita yang ayah, akibat kelalaian kita yang mak wabhana tadidi anik semasa hidup dalam dunia, bahkan waktu itu dalam kuburan seakan-akan takkan ba anik yang matang hidup dalam dunia anik mertua ti kurang bulan nak mak kandung gataan lun pelahi kata dengan susah payah anak mertua uronyo mak tak kubah lam jerat anak mertua, mak tak kubah lam pusoh anak mertua. Pakon anak mesti kreat doa hantam pernah tinggal ke mak lam kuburan. Anak ikata 3 panen di belang, 3 cok gaji di kantung, tak belau baju baru cukup lagak-lagak leh pasang ke drone, leh pasang ke promo, leh pasang ke lakon, leh pasangkan. Anak kapan mak lam kubu kabruk hana sokan tu anak tua. Kapan ayah kabeh dikap le ulat dengan hana sokan tu anak. Mak menghentit anak baju yang baru. Ayah perlai anak kapan yang baru anak. Anak mak jamun ke baju baru kata, ayah jamun ke pakaian baru kata, anak Arab uro raya hana peng long top muka long tun malai anak ke kata benar baju baru anak tua. Tapi orang kapan mak kabeh hancur anak hantam tak kirim li kata melalui doa. I kata menyona rezeki tak belum makanan tak pajuh cukup mangat-mangat, tak duduk restoran tak pajuh tak pesan cukup mewah-mewah hanbeh tabah begitu saja. Anak mak lam kubu ulat pajuh hanum tua, mak lam kubu kamu puluh ton gerah hanum tua, mak lam kubu kamu puluh ton de hanum tua. Pakan hantam pernah takrim sabah gelah i ke ayah melalui doa, pakan hantam pernah takrim ke mak sabah bungkuh bu melalui doa. Mak jamun anak long semangat ke kata benapu baju uronyo mesti kira doa hantam takrim ke mak melalui doa. Anak rumah yang kata duknya rumah lon sakit lom berkan halempu belau demi ke kata supaya anak-anak tempat tadi. Rupanya ayah mak urung syik lon inan baru timbul penyesalan. Wajar anak han di berdoa katanya, wajar anak han tingkat ke katanya pakan ye karena cuma masa hidup dalam dunia kan tak berkali anak dengan ilmu agama. Mak lon tayang mak monyo melinggai do na hawa dengan anak yang temano kam melinggai mandu mah monyo melinggai na hawa dengan anak yang temano hawa menyo hawa na ajuk anak pada semir pada semir bada ya kubu do semir hongkong hai tunggu pajan tunggu tajuk anu dayah tunggu pu tamat SMA pu tamat kuliah be mak pajan cit nyoruta tamat SD juk dayah hai tunggu pu tajuk dayah tamat SD mesti merah hanjut terus dayah SD hanji ke motor hanji tagun bu menyonyan tapi ke mah napiah ke jit keroi dayah jit mat tunggu do murung jit mana-mana kebukti lo begah ilong gak juk babut tamat SD nyampihkan rencana tahat han rencana ilung awal-awal kali keberah lima ikah tamat ikula SD ka jauh daya aku mak ilung mak hang aku jauh daya terbayang jauh daya jaku muper piah kuning hang halun jak rupanya Allah Taala berkehendak lain long tamat SD urung syidun mutibah mupa melinggai dunia lih nujuh ayah lun kebetulan yang mupa dengan keluarga tunggu gejalah masabah keluarga baru muhlud lo mataubit baru batama SD gekeun ba maklum ni timran mataubit batama SD be putu syahratanyo long joji long bau daya yang balung lima katim kah han ilo tetap han kajak juhai han mak halun ja abang dan yu be lo duduk gekeun lima be kap ke lain kai ingat kiyah lang kubu oh ka kejut nyanja melimang hanaiklah ja akurkuh ya belanja baju-baju sapu blo jakrung blo yong ma blo baje buku hana se ja udayah ha tungku kudeh udayah babul ilmi kiran dayah diulegli ide tithun itamang thun kedua elondang le itamang thun kedua lungcok lung sapat barang-barang mandum baje yong ma belangong awu lung lahat ba liketah matok wo kampung terus kampung delima kakawa ko Patron ja mampar mohlo. Hanale ka ja udaya. Ha ilong balik lagi mak. Duduk ke lima. Ka balik udaya atau kucunan bakaka. Oleh kecunan bakaka. Ingat kakak mak si tok sapa? Nyo kucunan so tem pertama lo. Kakak lum balik lo mak lum balik. Ben cucunan bakaka. Hana lum balik basot.
lum balik kudih dayah Darul Ulum Luqman Putih Cunda idih 5 tahun terus kudih sanghi kamangat badayah sanghi kagalak lum badayah 2011 lum lakedin di Darul Ulum Luqman Putih lum pinah badayah Nurul Islam Babah Buluh awai yang dipimpin li abati Babah Buluh Jino ke almarhum gelanjutkan pimpinan li anak Abaya Zarnuji di Sawang sampai nuhal lum mantang aktif badayah Babah Buluh mantang na badayah Babah Buluh long kira-kira mak hana hai kre tha tu yau daya hana hai mu klutuh tha tu yau daya buka mi malam nyo nahim klutuh lo nahim klutuh malam nyo mak na ka yang tu be sang terbayang meno tajuk anu dia hana moho tahu hai tunggu pajan nunggu tajuk tamat MP tamat SMA munyo tamat SMA tajuk daya mak yu jak dro ni kira lewatnya Hai tawid le pajan cik taman SD pakon nuku monyo anak mit gato bit hana ta permun mak nyan wate raya anak mit kabatan mesti contoh wate ubit di pi rokoon hana ta tham alah merkoon ka di pi rokoon pun masalah yo ubit di pi rokoon hana ta tham oh kagat mu form di pi gunung gula oh banri bacut tu di atas pi Panama sang kurung pah ya atas tepip ganja oh banri bacut tu di atas pip sabu-sabu nak mucuhu lagi awak kota iwa rumum jadi pa kanan bu jaba abu lagi belanja kebedah jabu japlah kelandit walau pipit bak mita belanja ye bak pikirkan agam dalam pendidikan ngamlo buku pada hai tok ngamlo sabu ngam pesta pura pakon karena wate ubit hana ta permun wate ubit hana ta didik wate raya mak kahek tanyo maka jino anak yang mantang ubit-ubit anak yang mantang SD anak sebaya SMP nyo begat jaga pakan nuku karena sasaran kafe ronyo nyo ke retak-retak awaknya maka irono mak harus kerja sama gure no gitu mebut drone juga harus kerja sama walaupun tidak sama kerja yang penting anak malam nak kontrol naik jak bet pohana irono mak mesti nak jo anak nuku no malam nak tayang tunggu siang alung nak terus balik berkelab nak tam nak tayang menang nak tayang kakak nyan mesti nak tayang menang mak mesti si malam nu wait cuma leh nu wait you balik kita le tunggu hon ja jumpa long nak kalang siang alung nak terus balik nyan monyo menan perhatian ro mak menan perhatian ro ayah nu wait di samping balik kamu yang semebut sang lebih berharga lebih meyum walaupun nujuk peng ti malam sertuh ribet dengan perhatian ro nija tip malam nak kalanan ni nyan mam dua tapi monyo menan pekatron ro mak insyaallah anak drone akan sukses uronyo ka menang anak asai gadah remoh ka bre ho ja itu deh pun nak terus balik ho ladom anak asai kagedah remoh medang kamangan pakon menyuh anak irmoh remote TV bakji payah becut gelik tu balik pukul nak terus balik pukul bak wifi pukul bak kedai wallahu alam humbah menai gede maka memtuah kerja sama yang pelai ada gepoh di tungku lagi haba menobek dan bala-bala ada gepoh di tungku bek bengeh-bengeh bahkan menoman bukan itanyo bek tabi pembelaan kepada anak menyonebi pembelaan kepada anak sebagai mata pakan tingkat ijih nak sobela masa gedhe le tungku nejak nak the tungku nyan anak utamah ulau-ulau anak utamah bangkang kenyataan nak kala uronyo anak yang semalema uronyo anak yang semale ayah rata-rata anak yang lupa imah lewuci anak yang berat gebi pembelaan kepada anak tersebut masa contoh meno menyo gedhe lema ayah bek bela-bela anak ataupun masa anak tengah kerja le ayah iron mak bek bela-bela abah menang boleh munyo tabela anak nyang temekiriman masa contoh anak darah kari gekele ya darah ikah bek katibit jula-jula malam munyo kawo jula malam 4 yang berupa kupoh get ayah rupanya bak malam tinggal pahyo poh 12 contoh pintu assalamualaikum pah yang buka pintu ayah prap buka pintu kalian gaji pada kau longwo bak rebon ni naik birun ngontok aja ngembang pesal tu pesal jak kemude
Kang ku begah bakah ku bijak jula-jula malam. Bek sampai gerak-gerakah malemah. Bek sampai gerak-gerakah malayah. Malam sama keluarga. Tengah gede-gede le ayah, gede bit mak alam kama. Gede bit mak alam kama, gekeun bayar. Hai. Bada ti kakak hanya tebit jula-jula malam. Nak tinggal ni jamun long. Popoh 2 malam ni pekat tebit raja dela. Nyamu model menan pekati drone mak na bela anu, ita mang anu lam kama lebut pakai tayung ngayah na putapu. Kiban cit nyan tengah gempep-pep le ayah, tengah gede le ayah, betul bah menan. Kabe gede le ayah, ni tebit drone mak lam kama menjadi sosok pembela. Nemat bak jaro anu, nasihat anu, baik ke ya. Ngebah ku dia hulikut. Likat dia ni pegah, nesah ba anu, ni pedu anu nganggot, lembut ni ikan anu pengat ba anu. Darah. Ia ham sebelah dia. Ika peka tuat iak iakanyan monyo bengeh lagi bui rusak nyan iakah monyo bengeh lagi bui rusak bek raya ni pegah ke dengar liah nyan tingah tingat anu bit yo tayah lu menanti sebaliknya monyo anu pep dengan gedhe lima ayah jangan menjadi sosok pembela bah gedhe jule mak abe gedhe lima gecok anu le ayah gebau liket ideh gepingat sang monyo menantap laku mak anak tayo hana ulau-ulau anak tayo akan dihargai mak anak tayo akan dihargai urung syik mandua urung syik lun yang lun tuan pemulia kembali pada dasar long ni pegah bacut mak tentang akhlak Nabi jom kat dengan 12 nak dengar mentah nagrah ni il heboh hampa gitu satu tak jadi iron mak nagrah ni leh menyograh nejak jubak kulah-kulah terdekat dia leh bokah yang lon pegah mak bacut tentang akhlak Nabi kiban tunggu akhlak Nabi Nabi Muhammad gat akhlak mak kan cuma ngan mentang Nabi Muhammad gat akhlak kan cuma ngan sahabat mentang bahkan Nabi Muhammad gat akhlak ngan Yahudi cukup gat akhlak Nabi ngan perumah Nabi cukup gat akhlak ngan sahabat cukup gat akhlak Nabi Nabi Muhammad urung ji pemaaf Nabi Muhammad urung ji jaga perasaan gop pernah suatu ketika li Nabi Muhammad nenjak menjami bak rumah wong tuha rupanya le wong tuhanyan gebet hidangan ke Rasulullah iaitu buah anggur gejak ngan sahabat wate gekalan buah anggur li Nabi Muhammad gepajuh saboh hanang gepegah-pegah wat sahabat gepajuh 2 boh sampai habis gepajuh sahabat lekem juga-juga hai pakon Nabi gepajuh mandum rokong ngebi kita yo sang berat dia Nabi malamnya wate gua Nabi Muhammad kawa sahabat ke kulit sahabat ya Rasulullah pakon pabeh mandum menuhan kubah ke kamu bacut duduk nang kulit Nabi Muhammad hai ke long hang kubah ke kata boh anggur lung pajuh menuh melepah matham monyo ta pajuh le kata takut-takut inan takunju untuk male perasaan gop hana mo poromo maka lung pajuh le long mandum bah long thun matham bah kedepu le urunyan bahwa mangan boh anggur ganya nyamban Rasulullah kemudian akhlak Nabi mulia akhlak Nabi luar biasa saboh mentang contoh lemegah akhlak Nabi jadi bak tiuroh 2 dro Yahudi ikun bangan ni hai ikah nak katuri ti Muhammad tu ti Muhammad bin Abdullah oh katuri pakon nyan gara-gara ti Muhammad nyan abe pisah hurung tu lako tamang Islam kurumohana ceri gara-gara ti Muhammad anu tamang Islam ayah hana tamang mak hana tamang gusi remo ayah tamang Islam mak tamang Islam anu hana tamang Islam gado nyan gara-gara ti Muhammad yang betul ke bagak betul pakat marame tha turun tamang dalam agama ti Muhammad hai ku dengar akhlak ti Muhammad gathat akai ti Muhammad mutuah tat meno ite be ta dengar bagok ti Muhammad ga akai ati tateh kalian tiga kipan akhlak ti Muhammad tajak langsung rumah jud dia tu 2 Yahudi barmo Nabi Muhammad wate terus ke dia barmo Nabi Muhammad itu tok pintu Muhammad nak ki dalam Muhammad nak ki dalam nyamban Yahudi jar mogop hana bibi salim tapi menyok tanya urung Islam jame bar mogop aturan yang pertama adab tanya urung but yang pertama tak bisa bisalim
Dupna tungku tapi salim, dupna lega tapi salim tungku, lega tapi salim. 3 panggilan tak terjawab, bedah ya Allah. Mesti tayak bunga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Hana sasaut bedah ya Allah. Nyan aturan roy. Tapi menyo kejadian di lapangan kan menan mak. Na urung jame mesti cak uro kerja. Urmoh nyom tu. Ya betul ke? Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Nyan cerah ke salim mentak kamu pilih Waalaikum ke? Ba pintu ke hana sasaut. Ngejak apa pintu samping. Waalaikum. Waalaikum. Samping hana sasaut butar likut. Likut surat-surat Waalaikum. Gegrup-grup banyak jurusi berdih dalam. Gebutar Allah ke hana sasaut. Gekalan 4 na bintih ruhung baju inang tepek na mata, prap tepek na mata. Gekalan bit na urang langsung ya Allah. Padahal kelmenan tayo urang Islam urang najak but urang nadab. Menyobit hana sasaut, lega tapi salim hana sasaut, bedah ya Allah. Makanya menyolap Islam nyoma, mandum gato, mandum nadab. Tajak ba urang sakit nadab. Tajak ba pesta nadab. Kita yang uronyo ba pesta tajak ba urang sakit tak tahu urang sakit tapi ladom hana adab. Putra tungku adab tajak baru sakit. Salah sabuh adab tajak baru sakit ayah. Salah sabuh adab jak baru sakit, dah hibur urang sakit, dah bersenang urang sakit, baik tambah beban. Kita yang uronyo tajak baru sakit tambah beban kau. Phone terus rumah sakit datang assalamualaikum waalaikumsalam. Gekala le jame tang karap meninggal ini tanggo. Itayo adat biasa menyo tajak baru sakit, pu yang sakitnya ndak pegah. Mesti mupa. Pampa tu. Bak tutu belang-belah di. Emang menyo mupa ina le ke meninggal tu. Nyan phone dak pegah. Menyo ke mupa ina le ke meninggal persana si cara le mupa. Hana berat gero, hana meluka ke pika meninggal. Gejak lo kamar belah di. Assalamualaikum. Pu sakit tu. Balik operasi susu buntu. Ya Allah tu. Berusaha si cara lo sakit gero ni. Pu sakit operasi susu buntu si. Mangkibat, hai pu kiban. Leh long wo long kalau le ngepung man. Pu pengman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kam ninggai ke? Temai lo mungkinnya cik teman. Nya menyo jatah singa meninggai malamnya meninggai. Itayo hana ada tajak bahkan nuri gop lagi banyak diundang legop untuk penuhi undangan tajak tapi bak tajaknya ladum pepep tajak ba pesta gop dipegat pesta diundang itanyo nyan nadap putra adab dah penuhi undangan terus kudih pubut tak payah bu na wajib payah bu hana wajib mak penuhi undangan wajib penuhi undangan itanyo ronyo tajak ba pesta gop mesti tergedi diundang nyan mesti awal habis bu ataupun habis hengkut ataupun bu habis hengkut habis nyan jame gemu pepep punuh ataupun gamenan adab jabakan nuri gop mak itayo hanya pegah-pegah adab jabakan nuri gop salah sabuh adab pu yang ibut tak pajuh kemudian pajuh boh bebe habis ladum kejadian gamenan na makanan mangat bak mata hena mangat bak babah waktu kita temang phone tantri ka tantri tayo baris ke 18 mesti likut tak jenguk oh beres makanan gap tat sang tilimong tabuh jubu tabuh bu hanan dihubungong pingan penuh le tabuh bu tak peduk picai ale picai tak peduk kadu-kadu di samping na boh tu tak temo boh tu di samping na mihon tak peduk dengan ibu gati prap tak temo gati pam tabuh tadu ba meja pat paju rupanya kan gati borang kun le takap rupanya kan gati ko borang kun pengakai tinggai bugop cukup le nyan wate tinggai bugop mak cukup le hanabeh tak pajuh kekalan le pormo hate pormo kadang yang mengkandurian urung asin engkut atas gemutang batok engkut beri atas gemutang alam aku nata gebut kekalan le pormo ya Allah cukup le di bawah kanduri lu mendosa kemudian adab jabak kanduri gop baik pegah-pegah biasa urinang tak kuat semenggah apalagi seperti ibu-ibu tamang dalam ruang khususnya duduk sampai-sampai ibu PKK ataupun sebagainya lah duduk juga Hana mangat ku pikir gati padahal ke sore ku pikir gati padahal ke sore nyan tengah tamu sah menan di samping kadang na pormo hana taturi lam kelawan kadang na keluarga hana taturi
Wate takut lagi tanya, hana mangat teman bu, kita dengar le pormoh kiban perasaan. Nah sedih ke mak? Maka jaga perasaan kau, penuhi undangan kau baik pegah yang kenggan. Paju anak baik pegah. Rupanya Yahudi bunuh mamtua hati jak permoh Rasulullah. Muhammad, nak kita dalam. Getibit Fatimah kebuka pintu. Wate kebuka pintu oleh Fatimah, menantah pintu, langsung kita meng Yahudi. Langsung kita meng. Padahal adab menjamin bak rumah kau. Boleh kebuka pintu lepo rumah, hanjit tamang ile. Pakan tungku hanjit tamang ile. Tapi kesempatan kepada por rumah untuk bertanya rumah. Kadang rumah ganya berkelam ke rumah kau. Baje punuh lam kamar. Baje punuh baruang tamu. Kepinah nyanyi le bek male. Ataupun ganya nanak mi matau berbit. Diu lam kelawan, diu nampak kamar. Tetamang tanya. Anak mi itu gena cok dengan anak mi. Gena cok anak mi dengan tak tamang tanya, gejok juja pada tungku nak pergi tiat. Kah nak bertepu. Leh ke pergi mandum tungku dan tamang dalam baru tamang. Tapi kesempatan kepada por rumah untuk pesanan rumah. Rupanya Yahudi benar kali tamang. Tu nak kali Nabi. Fatimah. So jamai Fatimah. Yahudi ya. Pegat ayah Yahudi pun tabi ada Yahudi narukung cik bi kanuri ke Yahudi. Rupanya oleh Nabi kanuri ke Yahudi imam tuah Nabi sampai cak oro tujuan Yahudi di nekalan 4 bro akai Nabi dari bengah sampai cak oro. Rupanya hana di bro akai Nabi, hana di wawa kaseput gebi kanuri lam Nabi. Tingat Yahudi nyo sangkam lain rencana tanengkalan bro akai Nabi yang ged hang si Muhammad yang ged akai kamalam hana diwawo ci le gebi kanuri tu dan ke Nabi Muhammad jamelung igata trip 3 tajak balung malamnya kajula jam kapoh 12 bet tawo hari pakan Muhammad hai mu hana tawo kata balung Muhammad menyo kamu bagata rumah beo pat kamu gata lam kamandu lipat Muhammad menyokamo lam kama kata pada ilung hanapu jelung bak badapu ilung lam kamanya tip malam long si malam hana lo kenjut nyamban akhlak Nabi mak terus jame lam kama gitu iron mak menyo terus jame terus syahara depan you ilung malamnya mesti hana lengwo kira-kira apa you kaino nuntari bukat dari inon dari du tapi Nabi Muhammad kan menan mak lam kama gitu rupanya kajula malam silah sero Yahudi le tai pajukan duri mutaket depu ibu ta pro di kapoh put menyebab surah kita yang dipegangan di hai kepada tiat pakon sai ro take pro nya pakon man san take ko ikah pergi anu min malam-malam take dia pergi take ni tak singa pengah katuh mentau di ujung poh put hai menyopoh put kai tu singa bengah hijau ke bagus tu singa bengah kata kakun pupu yang je kakun mantra-mantra pupu yang je kan je tu itengok kan haladun tapi kena minta ke mantra-mantra nama nyo bai kun kele na ladum long ni min wese hai mak so wese ayah kok trep kok tebi ayah long perut kau sakit ayakah menaro ciri tak kata ma hai mak lu putun le kakun mantra pu mantra mak nyo punggung nyo le nyo punggung nyan tak pernah banang mit nyan tai kun banang mi yang kangkon sekedi siuro 18 goi keun menan ijak obale kuno gepebut le tungku gepebut hanjut je di panenjut man kan ba oleh ba punggung pernah baik na pernah le yang kangkon Yahudi benuh hati medah mak rupanya tengah balik ira bara-barung pakon lebih pakon gelu ikalan ka je ni pakang kata kah? Pegah kah pengadil beda. Nyo kabeh. Ipoh tulis Muhammad ipoh dia. Pakai ipoh. Ibu-ibu tulis Muhammad, ibi tulis Muhammad, ibi tempat tulis Muhammad kata kah? Nyo kemah tu. Kau pegah dia apa? Hang dia pegah kau pegah kau. Kau pegah dia hai. Hang dia pegah. Kata kau pegah kata je kau. Hang aku tuh tebik kau. Kau pegah kau tengah. Rupanya imbetulat curon pegah sampai pegah. Kau bengah subuh Nabi Nuwai masjid awaknya hana di hidup mupak rung bertambang Nabi pakan juga kau pegah dia kau pegah je
Kapkah dia? Kapkah ju? Pakon kala Nabi. Ji Muhammad itu kiban kala Nabi. Allah hai jame hai. Long laki maah berayat hak. Kenyo di. Muhammad, ji tu pakan kata laki maah. Long laki maah berayat hak. Nyo salah long. Hai Muhammad, ji tu kan kata salah. Nyo salah long. Kata tam jame barmuh long. Beklam ilong tu long pegah batah mon. Beklam hana lu pegah batah WC tatuh lam kamalung wajar nyo salah lung kena beklam hana lu pegah nyamban akhlak Nabi Muhammad semak surah terkedi bakro ke mana pegah terus jamel rumah tabi tempat tabibu tabii itu dekat tu tak pedah pengakai kubah tubuh nyan tajak bakioh tak belau pertama melimarbekan tatet tiga kasoi. Tapi Nabi hana menan. Dodo nak kala Nabi kala tarahnya. Gala Muhammad ejak yo di pakmon. Ejak manuai tirau plei. Dodo nak Fatimah kuna le nang mutuah. Pakan ayah. Buka pintu le Fatimah. Tiponyo ayah. Ata Yahudi buklam ut ju bekabu. Leh nu ut le Fatimah kaglih mandum. Gebi lom le Nabi wate bengah ni awo. Leh jebi le Yahudi yang bedah ya awo. Lam perjalanan tengah hijak-hijak yang toh nyoi keun bangan ni. Hai. Ilung gua balik lom para Muhammad. Pubut ke kiatu lah. Ikah meli berkelam kau ulok ka dengar le pegah. Bau pubuk ke sit. Sang betul si Muhammad nyan getat akhlak betul nyan Rasul Allah. Ilung kuno balik lom para Muhammad kuno beriman ngati Muhammad. Ikah kiban. Ilung ku jak sit. Jak teman wai. Terus kudih lom barmo Nabi Muhammad itok-tok lom pintu Muhammad nak ke dalam getibit Fatimah gebuka pintu kekalan kau hanya lo pubuk wakah lang ya tu hana hai kekali Nabi so Fatimah Yahudi berkelam ayah yang tu berkelam kai balik lom getibit Nabi Muhammad gemerempak ngawanya jamelung purana tinggal hana Muhammad membuka balik Muhammad memang god akhlak kata Muhammad. Kamu menjami barmuh kata, tapi jami luar biasa. Tapi tempat tapi makanan. Kamu mutuh dekat kata. Kalau untuk tibi kerol kemah Muhammad. Memang Muhammad getat akhlak kata Muhammad. Muhammad persaksikan Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Tamang dua Yahudi dalam agama Islam ngan wab akhlak Nabi Muhammad. Ngan wab akhlak Nabi Muhammad nyamban mulia akhlak Nabi nyambang ged akhlak Nabi tapi huronyo urung syilun bicara tentang akhlak yang paling parah huronyo putra krisis akhlak coba takaran akhlak anak-anak te huronyo ipegah bangen mai lagi pegah bang adoy iteu na agami rumo ipegah bangen tayo yai lagi pegah bang adek leting hana adab le imam tua ngan tayo rumo hana adab ngan gure no hana adab kan tak pegah mam dua anak mit uronyo cukup ulang-ulang cukup betul-betul bak bet sama bak remo sekulah demboi sang tingkat ulok anak mit mak tingkat batat anak mit ke gure tejing aje ilong nangon lo mak ngalong kenang PPL bak remo kelas SMA tengah menduk-duk bak kantin itamang WA utai lo ha sa WA anak murid pungo tunggu pakan pungo ati baca tunggu sampai lu baca tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji pungo salam bibi ni baca babeh tunggu lu baca babeh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seekor monyet bertanya kepada ibunya wahai ibuku kenapa wajahku jelek sekali lalu ibunya menjawab wahai anakku jangan engkau sesali karena semua itu merupakan sudah takdir Allah. Tetaplah bersabar dan bersyukur karena walaupun jelek-jelek wajah kamu namun tidak sejelek yang baca SMS ini. Telah lu baca. Yang kirim so murid ke guru nyambamban adab anemit uronyo. Nyo uronyo lu pegah ada lu kata yang jabut ino ngure benadab. Pakan tugu ngure benadab hantar empa ilmu bagure menyo hanadab. Han berkat ilmu bagure menyo hanadab. Atikala dalam kitab ta'lim muta'alim nan pegah putra tunggu nu pegah dalam kitab ta'lim muta'alim inan nasabah syair putra syair ma wasala man wasala illa bihormah
Han sukses urung-urung yang telah sukses, han berhasil urung-urung yang telah berhasil, kecuali kesuksesan mereka dilatar belakangi karena mereka menghargai guru-guru mereka. Nyutakalan urung jabut mak gua gampung uronyo kana dayah, uronyo kana balebut, padahal lam dayah hana carang tak tat, lam dayah hana hayu tak tat, pakan genyan berhasil. Nyuta buka lembaran sejarah genyan ternyata get ngan gure, get geptimang gure, hana perut tu gure, hana gepe sakit hati gure. Tapi menyo sakit hati gure, menyo tepeh perasaan gure, senambung syair, ma sakata man sakata illa bitarkil hormah, dan tidak gagal orang-orang yang telah gagal kecuali kegagalan mereka dilatar belakangi karena mereka tidak menghargai guru-guru mereka. Tak kalan tu kejadian ladom lam lokal iji cukup pengai, lam lokal prake roi babah tinggi-tinggi tengah-tengah, tapi ngan gure ji hana bengeh, gure hana bengeh keji puyang giu loi gure ke si mate, gure giu jawi rupanya wati wow gampung ji yang berhasil pakan rupanya ngan gure ke. Ataupun sebaliknya iji cukup carang lam lokal, iji cukup hebat lam lokal, tapi pernah dipesakit ate gure, pernah dipuro imata gure, sehingga kadang hana keberhasilan bak urun tersebut. Maka tayo cok ilmu bak gure adom tua persih lagi ta cok ilam ciri berlam gelo. Mak kiban cara ilam ciri berlam gelo. Kiban cara mak? Hai, kiban cara ilam ciri berlam gelo kiban cara. Taling kanyo. Wate talengnya kiban ciri tapu manyang, glok tapu mi, glok tapu miyup, pakan tujuan tapu manyang ciri tapu miyup glok, tapu miyup glok, nak mudah itron ilam ciri kuno lam glok. Tapi sebaliknya ciri tapu miyup, glok tapu manyang, nyan kiamat dunia putuh boleh ketik tu, hanru ilam ciri kuno lam glok. Menan ke imbarat, menan ke tamthilan, tanyo cok ilmu bagure, sanghi hebat tanyo ngangure, sanghi hayu tanyo ngan gure hanayum, gure hana makna bag tanyo, nyan payah untuk terempa ilmu bag gure tersebut. Maka dom tua harung syilun tanyo begat ngan gure, bek tepeh perasaan gure. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Maka adab ronyo mam tua yang paling parah adalah krisis akhlak. Maka begat mak tak begat akhlak anu, begat tak pejo akhlak anu pakai monyo akhlak yang relah mak trip masa tak begat. Menyo akhlak anak tayo ka hancur nyo trip masa tak pegat. Tapi menyo bangunan relah, menyo bangunan hancur hana trip masa tak pegat. Contoh lo berah. Wati tsunami di Banda Aceh, Pak Luyak kota Banda Aceh, sejauh mata memandang hancur bangunan kota Banda Aceh termasuk masjid. Rupanya hana trip kemudian leh tsunami imam tua na bantuan batu sapat tersunglap kota Banda Aceh bagaikan kota metropolitan fiat sagai menyo bangunan yang relah. Tapi menyo akhlak yang relah, menyo akhlak yang hancur, 10, 20 tahun yang akan datang payah untuk tak perbaiki mam tua. Maka sebelum hancur mam tua, jaga anu begot, jaga pergaulan anu begot, anu bak pendidikan agama. Dan yang terakhir mak, leh tanyo tak intat anu bak pendidikan agama, anu tayo bak but. Tanyo mak, tayo ayah juga benar tajak but. Mak, baca tu. Nan jak but. Mak nan jak but. Alhamdulillah memang nang kepegah menoleh abi. Ino tungku nyor jak but kan tak pegah ku, kok ramai ku. Ino tungku nyor but punah hurung tunggu. Nyan balainya na padu ku punah hurung. Pada but bak belasah punah. Ula urung, ula urung sampai terus bak terah rumah. Lambalai kosong, cium lasah kosong. Yang kepegak pengman le nungku imum, kepegak pengman le pakai si imnasa, hek kepegak tanah urung jak. Pengumuman kamu bitai kepada seluruh masyarakat, malamnya malam Rabu nabe imnasa. Gepreh le nungku imum hana terus urung. Nah 5 minit kemudian diulang dalam pengumuman kamu bitek kepada seluruh masyarakat malamnya malam Rabu nabu di menasah tungku kabuno katru hana urung ja ke tinggal huro leng ku imum merempa ngan kita yo bak kede gekun hai
Hek ku begak pengumuman gelam begah nak yang belata. Pengumuman pun gimu. Na go kelang ku begat. Yang kenyan mu gimu. Na long dengar pengumuman tapi hana jelas mu blom-blom. Mu blom-blom tempat pengumuman but. Tapi malam tengah ku begak pengumuman la ilam ni ku terang tidak dengar. Pengumuman kamu biteh kepada seluruh masyarakat malamnya singgah peng BLT ke debit. Beawai tadi jabat kata pos 10 saja. Pos 8 kat tu. Nyoba ampun taku. Sebab orang mana mak yang gak dengar pengumuman cuma dua macam. Yang pertama masalah peng, yang kedua masalah orang meninggal. Yang tikuk gak dengar. Tapi selain ini baknya menyoba but tang dengar. Maka orang syilun tayo tak pegat dakwah tapi melasah nak dakwah. Bak balai but nak dakwah maka nejak but mak. Pakon aku tajak but. Hansah ibadat mak bila mana hana ilmi. Hansah ibadat mak bila mana hana nejak but. Ni semayang ni tim tapi jak but han tim. Hai tunggu. Yang penting tunggu ilmu. Nyolong perah saboh contoh baik sang hi hana penting ilmu agama. Yuh masa Bani Israel na salah siro abid. Abidnya urung ahli ibadah mak. Ibadat lam gunung mertutun kah. Rupanya bak siuro hibosan pe abidnya. Iwo kampung. Wate terus kampung hidup bak kedai punya bak surah kitanya. Rupanya lam kelawan abid na iblis menjelma sebagai manusia biasa. Le abid bunuh phone geduk sampai gurung Tuhan. Kemudian gaduh hal lain. Kemudian kita tanya le iblis yang menjelma ke manusia. Hai. Bunuh belah di kan. Nyokok ka beja. Nyo pegang gaduh belah no. Panei tadu belah di. Be urung Tuhannya lagi be baci. Oh hanjit menan tayo. Hanjit hina-hina go. Iron yang berkeempat. Ilmu mereka lam gunung le ibadat mertutun. Nyan kalat. Mertutun ibadat ron yang gunung. Ngan wap hana yum gop sanyo. Ngan wap ni hina gop sanyo. Nyan ibadat ron yang kan mertutun. Gahapus fahla le Allah Ta'ala. Nyomat nyo. Kiban cara man. Hana cara lain ni bedah ni taubat. Kiban cara taubat. Lam kudih gunung. Ya taubat laki ampun ba Allah Ta'ala. Kemudian tamah saboh syarati taubat terus gunung minta tikuh saboh. Kupu tikuh cok tikuhnya peh-peh sampai mati. Kemudian cok bangkai tikuh lihat bataku. Lam rukuk benar bangkai tikuh saja. Lam sujud benar bangkai tikuh saja. Lam iktidal benar bangkai tikuh saja. Necum sampai-sampai be bangkai. Wati netren ugampung merempak ngau urung yang king be drone lebih menghargai urung lain karena kasering necum be bangkai. Ingat saya abid betul lagi kata pegah. Dia gunang ya taubat, ya semayang, ya ibadat. Habis saboh bangke minta bangke lain. Habis saboh tikuh minta tikuh lain. Lam sujud na tikuhnya. Lam iktidal na bangke sajan ke. Lam du tahyid na bangke sajan ke. Ge ibadat sampai mati gemenan. Yang ka maklum mak munyo mazhab utanyo tak semayang, tak tanggung bangke nyan ibadat nyan hanasa. Maka orang syilun nyalung tu berah berabek sang-sang hi hana penting ilmu agama. Bedah jak bet mam tua. Semayang menancit bek tak kubah-kubah. Itanya orang yang semayang pajannya mengasau tu. Menyo mangan teman bu dan semayang. Yang biasa menyo takalan bab-bab melasah, menyo acara bab-bab masjid, menyo maulid bab menasah, maulid bab masjid ni panitia menyo pegat panggung luar biasa he. Wati semayang asa bakal leng kuimu haitim tamang. Keleng kuimu ya tak semayang le. Nejak juran kuimu. Ika ilung jaga panggung mai bedung. Padahal dosa semayang mak tinggal semayang dosa raya. Lum perah mak baju tu. Dalam kitab ya wakid mungkin kalian nebut-but. Dosa tinggal semayang siksa Nabi Allah Taala kurung hana semayang 15 bau siksa. Yang siksanya bagi-bagi oleh Allah Taala. 5 boh tujuk semasa hidup dalam dunia, heboh menjelang kematian, heboh ketika bangkit dalam kubur dan heboh ketika di belang padang mahsyar. Gebagi-bagi siksa oleh Allah Taala. Siksa dalam dunia Nabi Allah Taala kurung hana semayang. Yang pertama Allah cabut keberkahan daripada umur yang na bagi tanya. Berkat umur makkan soal panjang. Munyo mencekat ke panjang umur, iblis lebih panjang umur ngan katanya. Namun iblis gemurka oleh Allah Taala. Iblis gelaknat oleh Allah Taala. Berkat umur adalah umur yang nak bagi tayo abu, umur yang nak bagi tayo mak, tak pergunakan umur tayo untuk ibadah.
Tapi sabah wate tak kubah semayang, sabah wate tak tinggal semayang, maka lam watenya keberkahan umum yang nak bagi tayo kag cabut oleh Allah Taala. Yang kedua, siksa lam dunia nabi oleh Allah Taala ke urung hana semayang, Allah Taala cabut keberkahan rezeki yang nak bagi tayo. Cara Allah Taala cabut keberkahan rezeki dua model. Yang pertama, boleh jadi rezeki yang tamita payah apa tamita. Urangnya tak akui ataupun han mak. Ho yang tajak pat yang terdengar urang mandum ke pegah. Sulit hat ekonomi lawenyo. Tamita peng sip ke beru han sip ke saka. Sip ke saka han sip ke minyu. Cukup payah tamita rezeki. Urangnya rezeki memtuah cukup payah tamita. Hai tungku. Eknyo teman tungku ngan wap hana semayang ngecabut keberkahan rezeki yang na bagi tanyo nyo. Ieuh masa Nabi Allah Isa na tiro pemuda musafir. Nabi Allah Isa melakukan perjalanan musafir dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Menyobak surah kena lumbuh contoh nak mangat mufhum. Nabi Allah Isa nebedah dari kota Banda Aceh menyobak surah kita nyo kudih ulang sa. Wate nejak Nabi Allah Isa dalam perjalanan terus kawasan Birun. Wate terus kawasan Birun, gekalan le Nabi Allah Isa rupanya keindahan Birun cukup laga. Kerung cukup geleh. Boh kaya cukup mameh-mameh. Binatang cukup sehat-sehat. Hawa Nabi Allah Isa ada jid bertinggai Birun. Namun apa boleh buat, karena tugas ulang sa harus lanjut dalam perjalanan. Oh wate terus ulang sa, katruh masawo. Hana nuorat gunung Salak menyebab surah kita yuk. Tetap nuorat. Third pakan. Yeh tinggal nih Birun cukup laga. Wate terus Birun terkepak Nabi Allah Isa. Pakan. Kurung bunuh cukup gelehi. Rupanya katu. Binatang cukup sehat-sehat. Rupanya kabeh pijut. Boh kaya cukup mameh-mameh. Menyebab surah boh drin cukup mameh. Rupanya orangnya katabu. Boh lain cukup mangat-mangat. Boh kaya cukup mameh. Hanali rasa. Hirun Nabi Allah Isa, ya Allah, putra maksud dipubut di masyarakat, ya Allah, sehingga menurut Nabi siksa, sehingga menurut Nabi adab. Betul oleh Allah Ta'ala Isa. Kesalahan yang dipubut di urung kampungnya cuma tipu. Putra ya Allah, lewat gata, na lewat tiro pemuda musafir lagi kata. Anak mudanya ditren bak benih kerung, dirah muka. I yang het bak muka tersebut, dile masabah kelung, dile masabah kerung, diresap le tumbuhan mati tumbuhan, ijib le binatang mati binatang. Ngan wap tiro hana semayang gecabut keberkahan rezeki le Allah Taala. Urangnya minta persen dalam kampung tanya kira-kira pukuh le urung semayang atau le urung hana semayang. Menyo berkam menyo surah urung jauh laut, surah urung menehun ngan udeng jabo matang ge tebit-tebit tamang i ngan nyan kakaya. Menyesurah urung jauh belang boh ciding ke koh kaya ke lepek jino lam titun lego tamu bru hantam nairmu ulao tip uro taja unuhun cukup titik uro taja tapi rezeki hana pakan ngan wap takubah semayang. Kemudian siksa Nabi Allah Ta'ala dalam dunia kurung hana semayang, doa-doa han getung li Allah. Selanjutnya siksa dalam dunia gebil Allah Ta'ala kepada urung hana semayang, amal kebaikan lain han getung ngan wap hana semayang. Lam dunia kalih kubah alih Nabi siksa, oh wati kena meninggai nyo juga gebi siksa khusus kepada urung hana semayang. Putra tunggu siksa Nabi Allah Ta'ala menjelang kematian ke urung hana semayang. Yang pertama, siksa urung hana semayang menjelang kematian. Yang pertama, mati urungnya dalam keadaan gerah. Ukuran gerah menyotap sapat bebena ilam dunianya sanghan pulih gerah dia. Rupanya lam gerahnya tanyo mak terus iblisnya diperupa ke mak tanyo ataupun ke ayah tanyo diba saboh gelah i. Takalan i bak jero mak dia kita yo. Takalan i bak jero yah dia kita yo. Padahal yang iblis mak Nabi kelong kudih mak iyan long melepah gerah. Gekel le mak tanyo. Anu inyo long ba silong nunjuk ke kata anu. Long dupu kata gerah tat, kata muhut ke inyo ne. Anu uronyo kata tani wa Allah. Terakhir anu tatim ne, tapateh ne ku yang mak pegah. Putra man yang ron pegah mak ne Nabi Jumai kelong cukup gerah. Anu takun ke hai anu Allah dua
Nabi sulit. Itanya mahajat ke ibnu karena gerah tat roh takun Allah dua Nabi sulit naudzubillah mate tanyo tanpa membawa iman nyo yang yot. Yang kedua, siksa urung hana sembayang menjelang kematian, mate genyan dalam keadaan de ukuran de lagi bunuh situ rahmat. Dan yang kelhe, siksa urung hana sembayang menjelang kematian, mate genyan dalam keadaan kehinaan dengan berbagai macam bentuk kehinaan. Kemudian lih meninggal tamang lam kubu inan kubah heboh tu siksa. Lam kubu siksa urung hana sembayang heboh mak. Siksa yang pertama ke urung hana sembayang lam kubu akan bersempit kubu oleh Allah Ta'ala khusus ke urung hana sembayang. Menyunta pegah siksa kubu sempit mak bek ke sempit kubu sang ngan sepot lam kubu kajitnyan kadip sang. Coba bayangkan mak musuh tengah bengah meninggal ni. Watim meninggal ron tengah bengah le ke semeyup drone itu wujud mekluto wujud. Sehingga i wujud yang red atas tanah kuburan ron mak basah tanah kubu bacut basah tanah kubu itamang i kudeh dalam kuburan buhu dalam kuburan hana trek kemudian i yang dalam kuburan pun kabeto wateto ilam kuburan itu bit ulat daripada celah-celah tanah dikap mansaboh tubuh tu dikap de ulat saahnya ayah saahnya mak jangankan tanik lawat Allah Ta'ala tanik pinah ulat yang ubud atas tubuh tu kita tidak mampu hana sanggup tu mak. Tapi ke urung hana sembayang lam kubu ne bersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siksa lam kubu kepada urung hana sembayang akan nekrim sabah ulu yang nan ulian sajarul akra. Puput ulunya dipalit gitanyo, di grup gitanyo sampai kiamat dunia. Mak urung-urung yang kawai meninggal gitanyo. Urung-urung yang kawai ketinggal gitanyo. Nek gitanyo urung syik dan yang meninggal. Lam dunia hantam ke semayang, lam dunia masjid hanang tupat, lam dunia menasah hanang tupat, hanang ke semayang lam dunia nyo saah nyo lam kubu kira-kira pubut ke puk duduk mentah lam detik nyo kira-kira pubut urungnya monyo urung saleh urung pubut amal kebaikan lam dunia saah nyo tengah ngecok nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya bagi hamba-hamba Allah lam dunia hanang semayang tengah higrup deuli sampai kiamat dunia. Dan yang kelhe, siksa alam kubu kepada urung-urung yang kubah semayang masa alam dunia. Allah nepehah sabuh tempat yang lubang tersebut bersumber daripada api neraka. Maka tajak bak sama dia, tajak bak orang meninggal dalam doa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan mir riyazil jinan. Ya Allah, nepejit kuburnya ya Allah sabuh kebun daripada kebun syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Baik ni pejit kuburnya ya Allah sabah lubang daripada lubang api neraka. Nyan tabi-tabi dalam doa. Tapi kurung hana sembayang sang-sang lagi hi hana makna doanya. Leh Nabi siksa leboh dalam kubu bangkit di belang padang mahsyar nukubah leboh tu siksa. Putra siksa di urang akhirat di belang padang mahsyar kepada urung-urung yang hana sembayang. Yang pertama nepeberat hisab oleh Allah Taala. Putra tunggu hisab nepeberat pariksa oleh Allah Ta'ala khusus kepada urung-urung yang hana semayang. Yang kedua, siksa urung hana semayang di akhirat Allah Ta'ala nemurka kepada urungnya. Dan yang kelhe, siksa urung hana semayang di urung akhirat Allah petamang dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka urung syi'lun yuh mantang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yuh mantang udip dalam dunia monyo urung lam linggai mak gebedah long gebi kesempatan li Allah Taala sang abih ke kata semayang mandum hanli ke kubah maka tanyo yang mantang gebi kesempatan li Allah Taala umum mantangna be'li takubah sembahyang ilmi tamita mumtuah tadi di anu begat mudah-mudahan ngan berkat tabgat acara maulid nyo mak na kesadaran bagi tanyo na keinsafan bagi tanyo tun uku tay menjadi insan dan manusia yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir mak karena yang memperingati maulid Nabi be'elen bedah tamu selawat sama-sama kebukti teu cinta kepada Nabi Muhammad kanjut sallallahu wasallama ala nabi sayyidina
Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Rahmat Allah dan sejahtera atuh Nabi pangule kita Muhammad dan sekeluarga, bandum sahabat semua rata. Kasih sayang ya Rabbana, kamu lamit yang hina-hina, matilah iman yang sempurna, di akhirat azabna bediti pele iblis dunia. Lindung kamu ya Rabbana, amin amin Maulana, amin 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 doaana. Lebih dan kurun dan lebih lutu lagi maaf. Lun akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.